Nakon prve 4 lekcije koje su predstavljale svojevrsno upoznavanje sa principima kreiranja online kurseva, sada prelazimo na konkretne aktivnosti gde ćemo u ovoj 5. vidjeti kako se uz pomoć programa PowerPoint može kreirati videoklip sa zvučnim zapisom predavača. Kada pokrenemo program PowerPoint, dobit ćete ispred sebe ovaj poznati prikaz. Odmah da napomenem da se radi o Office paketu verzija 365 kao godišnja verzija. Ja apsolutno preporučujem tu verziju programskog paketa Office, jer imate mogućnosti ukupno 6 računara bilo kojih, znači Windows ili Mac, uključujući i mobilne uređaje, da opremite sa Office paketom po ceni jedne licence koja iznosi oko 7.000 i nešto dinara, ajde kažemo nekih 60-70 eura godišnje, ali automatski uvek imate takozvani update, odnosno najnovije verzije. No dobro, u svakom slučaju, bez obzira koju Office verziju da koristite, ispred vas će se pojaviti ovakav prikaz gde trebate započeti novu prezentaciju. I već u ovog trenutka treba da se odlučite između one dve opcije koje sam malo pre spominjao, a to je da li ćete koristiti ugrađene šablone, što je brže, lakše i tako dalje, ili ćete krenuti u neki samostalni dizajn vaših slajdova, vašeg kursa, ali gde će PowerPoint takođe davati odgovarajuće predloge kako da dizajnirate. Hajde da sad za početak, za ovaj prvi primer, izaberemo korišćenje šablona. Situacija je vrlo jednostavna. Izaberete opciju taster New, a već sada možete dobiti odmah prikaz svih šablona, ali bih ja predložio da ovde ukucate barem malo neki precizniji opis onoga što vam treba. Ja predlažem ovde za početak da se unese neki klasičan i vrlo standardni naziv tipa Business Meeting ili možda samo dovoljno Business za početak, pritisnite Enter i dobit ćete jedan veliki broj šablona koji se stalno i učitavaju novi i novi, ali ono što je ključno jeste da se vremenom oni i dopunjuju. I recimo ovde sada da izaberemo jedan koji bi nam bio zgodan. Evo, ja ću izabrati ovaj Classic Corporate. Samo kliknete na njega, on će dobiti neki mali detaljni prikaz i kliknite na Create. Evo, dobili smo naš šablon, odnosno izabrali smo naš šablon, on se pojavio ovde i sa leve strane, naravno, pretpostavljamo da ste već malo koristili PowerPoint, možda i malo više, dobijate spisak svih raspoloživih vrsta slajdova. Dakle, ovaj šablon koji smo izabrali ima ovih 7 različitih vrsta slajdova koje vi možete neograničeno menjati, doterati, menjati slike, naravno menjati tekstove, odnosno ponavljati ih, duplirati ih koliko god vam treba. Dakle, kao što mu ime kaže, ovaj šablon ima 7 različitih slajdova koji se svaki mogu neograničeno ponavljati. Pa hajde da krenemo od početka. Naravno, situacija je maksimalno jednostavna. Kada želite promeniti neki tekst, samo kliknete unutar njega i izbrišete ponuđeni i mi ćemo sada ovde napisati kurs poslovne komunikacije. Sad, možemo primetiti da ovaj naš sadržaj malo izlazi iz ponuđenog okvira, ništa strašno, malo ćemo ga smanjiti dokle god ne budemo zadovoljni sa onim što smo dobili. Dakle, to je naslov, kurs poslovne komunikacije i neki podnaslov. Kliknemo da izbrišemo. Specijalizovani kurs poslovnih
veština. I klik. I evo sada želimo promeniti sliku. Što se tiče promjena slika, situacija je također dosta pojednostavljena kod ovih posljednjih verzija programa PowerPoint. Naime, kliknite na samu sliku koju želite promeniti i vidjet ćete da će se pojaviti ovaj njen klasičan mali okvir. Dakle, mogli bismo sada jednostavno sa delete izbrisati tu sliku i postaviti neku novu ako je imamo skeniranu ili na neki drugi način da smo je pripremili već i da imamo u računaru. Ali možemo također iskoristiti biblioteku Microsoft Office slika koje su dostupne svim korisnicima ovog programskog paketa. Evo kako bi to uzgradili. Kliknite na sliku desnim dugmetom, izaberite Change Picture i izaberite opciju From Online Sources. Izaberite novu sliku iz online izvora. Dobit ćete jedan privremeni novi prozor gdje imate puno slika, ali ne ovih konkretnih, nego njihovih kategorija. Mislim da je potpuno jasno koje su kategorije, ali kao i u prethodnom slučaju kada smo tražili sliku, odnosno šablon samog kursa, mi smo ovdje upisali business, ali već i ovdje možete vidjeti da imate jednu kategoriju meeting kao sastanak, pa da vidimo šta ima ovdje od slika. Ima i tu sasvim prihvatljivih, ali kažem još jednom, vi možete ovdje i upisati neki natpis, odnosno naziv koji bi možda, hajde da vidimo kod business, relativno slično, ali možemo i upisati, s obzirom da se radi o kursu, classroom, učionica, pa da vidimo da li ćemo te, možda bolje business, jer naš kurs je kurs poslovne komunikacije, i tako dalje dok ne pronađete sliku koja vam je potrebna. Recimo u ovom našem slučaju mi bismo izabrali ovu sliku. E sada, pre nego što stavite sliku, molim vas da primetite ovaj mali pravogonik u donjem desnom uglu. More information and actions. Više informacija o slici. Kliknite na njega i ovaj podatak vam je vrlo bitan. Naime, možemo primetiti ovaj natpis 2359 x, odnosno puta 1569. To je takozvana dimenzija vaše slike. Izuzetno je važno da ova dimenzija bude i jedna i druga iznad 1000. Naime, da ne ulazimo sad previše u neke detalje računarskih rezolucija, ono što je važno da su ovi brojevi iznad 1000, a ja ću vam malo kasnije napisati koje su te precizne rezolucije koje računari zahtevaju. U ovom slučaju, u slučaju ove slike, uslov je ispunjen, dakle praktično imamo dovoljnu rezoluciju. Kliknemo na sliku, pojavit će se natpis Insert i malo strpljenja i ova slika će se zameniti sa novom. Zajedno sa tom novom slikom dole ćete dobiti jedan kratak natpis vezano za copyright. Njega možete slobodno izbrisati. Prvo kliknite na njega, a zatim još jednom na okvir i sa delete na tastaturi izbrišite i evo dobili ste novu sliku savršeno postavljenu na mesto stare. I sada dolazimo do sljedećeg slajda gdje želimo, recimo u ovom našem primjeru, da pokažemo spisak lekcija koje će biti u ovom našem kursu. Na relativno isti način kao što smo menjali natpise na prvom slajdu, možemo menjati i na drugom. S tim da ovdje treba da primetimo da imamo ove male sličice koje zovemo ikonama. E sada, ako želimo te ikone menjati, procedura je malo drugačija nego kao kada klasičnu sliku, ali opet relativno slično. Primjera radi, ako bismo želeli ovu drugu ikonu zameniti, pa naravno kliknemo na nju
i vidjet ćemo da ćemo sa leve strane dobiti spisak svih ovih lekcija i pratećih ikonica. Vratit ćemo se malo na to kako želimo dodavati nove lekcije. Desnim dugmetom kliknemo na ikonicu, izaberemo Change Graphics, znači ne Change Picture, ovdje nemamo, Change Graphics, From Online Sources ili From Icons, od ikona. Znači ovdje u PowerPointu mogli bismo staviti sliku, onda bi to bila ova opcija From Online Sources, isto kao kada smo menjali onu naslovnu, ali ako želimo ovakvu jednu grafičku ikonicu zameniti, onda biramo opciju From Icons. Dobit ćemo odmah prikaz. Na levoj strani su podeljeni po kategorijama, možemo i pretraživati naravno. U ovom našem slučaju ćemo se zadržati kod kategorije Business. I evo, to je ovaj deo. I primjera radi, mi bismo želeli staviti ovu ikonicu. Kliknemo na nju. Kod ikonica inače nemamo takvih problema po pitanju dimenzija. Radi se o drugoj vrsti grafičkih objekata koje možemo slobodno razvlačiti i neće gubiti svoju oštrinu. Kliknemo na Insert i on će se pojaviti. Ali, pojavit će se u drugoj boji. Naime, svaki šablon ima neke svoje unapred definisane boje. Ovdje ne vredi menjati boju na poznati način kao što smo do sada radili, jer će se promeniti, ja ću sad to i pokazati. Ako izaberemo opciju Solid Fill, onda će se ceo okvir obojiti. Nego, molim vas da primetite gore ova tri menija koje su se pojavila. Nama će trebati ovaj Graphics format, formatiranje grafike, i ovdje ova opcija Graphics Fill, popunjavanje grafike sa bojom. I ovdje molim vas izaberite željenu boju, u našem slučaju belu. Dakle, još jednom, ne kod Format Picture, nego kod Graphics Fill, kliknite na belu i naravno onda je ikonica zamijenjena i obojena u onu boju koju želimo. Što se tiče teksta, ništa specijalno, kliknemo unutar njega i upišemo željeni tekst. Lekcija 1 i onda već dalje šta budemo želeli upisati. Ono što bih još želeo pokazati jeste mogućnost promjena takozvanih spiskova. Mi to poznajemo naravno, te liste ili spiskove koje pravimo u programu Word. U programu PowerPoint su one malo drugačije, pošto se zasnivaju na grafičkim opcijama. Pa evo recimo na ovom primjeru da vidimo kako bismo dodali jednu lekciju, u ovom slučaju lekciju 6. Situacija je dosta jednostavna. Kliknete na ovaj ponuđeni spisak i molim vas da primetite ovu malu strelicu ovdje sa leve strane. Kliknite na nju i pojavit će se kompletan ovaj takozvani Smart Art spisak. Pa kliknite kod posljednjeg, u našem slučaju lekcija 5, pritiskom na Enter, on će automatski otvoriti lekciju 6. Neka vas ne zbuni boja koja će biti drugačija nego što su prethodni. Upišite željeni tekst, lekcija 6, i samo kliknite negdje sa strane. E sad, da bismo doterali boje, molim vas da primetite, znači tu ćemo koristiti format shape. Kod lesson 5, kod lekcije 5, kada kliknemo na nju, vidimo da je opcija gradient fill uključena, a kod ove nove lekcije 6, solid fill. Ništa strašno, samo prebacite na gradient fill i on će automatski dobiti isti prikaz grafički kao što je kod ovih prethodnih. A što se tiče ikonice, situacija je već malo preopisana, ali ću je naravno pokazati. Kliknete na nju, Insert from Icons, izaberite neku, mi ćemo se držati ove business kategorije, u našem slučaju ova, Insert, i sećamo se, Graphics Format, Graphics Fill, izaberemo
Bailu i evo dobili smo lekciju 6. Na identičan način možete eventualno i brisati neke lekcije koje vam ne trebaju ili na bilo koji način menjati spiskove. Kliknete ponovo na njih. Dakle, ako se ne pojavi automatski spisak, ovdje sa malom strelicom ga dobijate. Kliknete kod one lekcije koje vam ne treba i jednostavno je izbrišete. Automatski će se sve prilagoditi. Kliknete sa strane i gotovo. I evo, uz pomoć prikazanih tehnika kompletirali smo našu prezentaciju. Možemo kratko pregledati. Svi slajdovi su poređeni, popunjeni sa sadržajima, slike promijenjene. Dakle, sve ono što inače radimo u programu PowerPoint smo i napravili sa ovim šablonom. I sada dolazimo do posljednje tačke što se tiče programa PowerPoint i ove konkretne lekcije, a to je kreiranje videoklipa. Naime, ako ste već koristili program PowerPoint, mogli ste primetiti da nekoliko vrsta prezentacija ovaj program može kreirati. Prve i najčešća vrsta tih prezentacija su jednostavno emitovanje slajdova jedan za drugim uz izlaganje samog predavača. To se obično radi u nekim učionicama ili amfiteatrima gdje preko projektora emitujete svoje slajdove, a pri tome vi pričate onu temu koju trebate izložiti preko ovih prezentacija. Drugi oblik su takozvane interaktivne prezentacije, gdje se prepušta korisniku da sa mišem uglavnom može da klikne na pojedine stavke i da prati sam ona predavanja ili one teme koje ga zanimaju. Ali današnji trendovi kreiranja online kurseva gotovo isključivo, naravno nema nikakvih obaveza da to radite, ali to je jednostavno trend u sadašnjim online kursevima, da se emituju videoklipovi koji su potpuno automatizovani, nemaju neko ograničeno trajanje, ali se smatra da pažnja učenika varira između 5 i 15 minuta do najviše pola sata, što je otprilike sasvim dovoljno da izložite neke svoje teme i baš zbog toga je izuzetno važno, setimo se prethodnih lekcija, da vaš kurs podelite u odgovarajuće lekcije i poglavlja. Dakle, nije cilj napraviti jednu glomaznu lekciju ili jedan dugačak videoklip od 2 sata, nego ga trebate tematski podeliti u manje celine, kao što sam rekao, otprilike 5 do 15 minuta je idealno. Ako smo sve to razjasnili i ako nemamo praktično za sada nikakvih izmena što se tiče naše prezentacije, krećemo na kreiranje videoklipa. Sada, naravno, mi ne možemo odmah sada znati svaki slajd koliko vremena treba da nam stoji i da bismo mi izložili sve to, ali imamo jednu jako dobru mogućnost programa PowerPoint, a to je da snimamo samo vreme trajanja svakog slajda, a pri tome da se preko mikrofona snima i nas glas. To je ova opcija Record Slideshow. Trebate na nju kliknuti i da izaberete da li želite kompletnu prezentaciju, znači Record from beginning, ili od onog slajda, u ovom našem slučaju to je slajd broj 2, od tog slajda pa nadalje. Dakle, praktično vam nudi čak i mogućnost da samo parcijalno jedan deo prezentacije pretvorite u videoklip. Mi ćemo u našem slučaju izabrati Record from beginning. Kliknemo na tu opciju i pojavit će se, još nije počelo snimanje, pojavit će se naša privremena radna površina, gdje imamo čak i mogućnosti da koristimo i elektronsku olovku u različitim bojama, ako želimo nešto podvući, zaokružiti i tako dalje, ali bih se ja ovdje više pozabavio sa ovim opcijama tu dole, koje nam omogućavaju da uključite ili isključite kameru
mislimo na kameru koja je priključena na vaš računar. Vrlo zanimljiva jedna opcija, ja ću u kasnijim elementima, delovima ovog kursa prikazati i jednu takvu lekciju. Dakle, da se i vidi predavač u jednom malom prozoru, u ovom slučaju je to isključeno, a ono što bi trebalo da je uključeno jeste mikrofon, jer sve što budete vi govorili za vreme pojavljivanja slajda će se snimati. To je dakle ovde uključeno. I ovde gore levo imate komande za pokretanje snimanja, naravno record, i posle za zaustavljanje sa stop. Pa evo, ja ću sada da pokrenem ovaj kurs, malo ću da promenim svoj tekst i ja ću sada da se stavim u ulogu osobe koja prezentuje kurs poslovne komunikacije. 3, 2, 1 i krećemo. Dobrodošli na kurs poslovne komunikacije, specijalizovani kurs poslovnih veština. Obradit ćemo ovih 5 lekcija. Prva, naučite da slušate. Druga, budite prijatni i pozitivni. Treća, uspostavite istinski kontakt. Četvrta, samo iskreni, ne obećavajte nemoguće. I peta, pokažite razumevanje. Ovo su teme prve lekcije. Prvi korak. Drugi korak. Treći korak. I zaključak. Kao što ste videli tokom snimanja ove lekcije, ja sam pritiskao mišem strelicu u desno. Mogao bih i da se vratim nazad. Imamo još taj zaključak prve lekcije i ako je sve gotovo, samo pritiskom na stop, zaustavite snimanje. Sada kada je završeno to snimanje, praktično nećemo ništa specijalno videti ispred sebe, jer program PowerPoint nas neće ni o čemu obavestiti, ali ono što smo uradili jeste da smo snimili svoj glas, a to znamo po tome što se ovde dole u desnom uglu pojavi jedna mala ikonica zvučnika. Ona je tu na svakom slajdu. To znači da su ti slajdovi snimljeni zajedno sa zvukom. A ono što smo programirali praktično, sećate se, pritiskao sam onu strelicu u desno, jeste da je svaki slajd sada programiran sa tim odgovarajućim vremenom koliko je bilo potrebno za svaki slajd. Da bismo to proverili da li je to tačno, mi ćemo sada preći na sledeći korak, a to je da snimimo našu prezentaciju, ali kao videoklip. Kada budemo emitovali taj videoklip, čućemo naravno i naš glas i svaki slajd će se pojaviti taman toliko koliko je potrebno. Pre nego što kreiramo videoklip, mi možemo isprobati da vidimo da li smo zadovoljni sa tim vremenskim programiranjem pojavljivanja svakog slajda i ako ništa drugo da čujemo sebe kako zvučimo. Vrlo jednostavno ćemo to uraditi. Unutar opcije Slide Show, skroz levo možete vidjeti opciju From Beginning, dakle da pokrene prezentaciju od početka. Ja ću sada na trenutak da ućutim, jer ćete čuti moj glas koji je snimljen u toku snimanja prezentacije. Evo, pokrećem. Na kurs poslovne komunikacije. Ovo je specijalizovani kurs poslovnih veština. Ništa ne pritiskam. Na ovom kursu ćemo kroz 5 lekcija izučiti. Naučite da slušate, budete prijatni i pozitivni, uspostavite istinski kontakt, samo iskreni, ne obećavajte nemoguće, pokažite razumevanje. Automatski se slajdovi pojavljuju. Ovo su naši ciljevi. Prvi korak, drugi korak, treći korak i zaključak prve lekcije.
Odlično. Evo, preslušao sam svoju prezentaciju i praktično, ako nemam nikakvih izmena, mogu preći na snimanje. Ako biste ipak želeli nešto menjati, eventualno promeniti tekst koji izgovarate ili da nešto dodate, samo ponovite proceduru snimanja i programiranja prezentacije sa Record Slideshow. Svako ponovno snimanje će u stvari izbrisati one prethodne vrednosti i snimit će nove. Ako je sve u redu sa programiranim vremenima, sa našim glasom, naravno da vas ne zbuni što je glas malo tiši kada ste slušali onaj snimljeni, na samom videoklipu će sve to odlično funkcionisati. Vidjet ćemo posle kod onih programa za audio obradu ako želite još malo glas doterati, ali u svakom slučaju je to sve sasvim prihvatljivo. I sada prelazimo na poslednji korak kreiranja videoklipa. Stvar je potpuno jednostavna. Unutar opcije File, već na poznati način trebate snimiti svoju prezentaciju sa Save As, ali ono što je suština, naravno kada dodelite ime vašem videoklipu, to može biti kurs poslovne komunikacije, ali ja ću ovde dopisati da je to uvod. Znači kurs poslovne komunikacije crtica uvod i sad ono što je suština, vrsta fajla koji ćete snimiti više neće biti PowerPoint presentation, nego ovde na spisku molim vas da pronađete MPEG-4 video ili ćete vidjeti jednu skraćenicu MP4. Kliknite na to, kod opcije New Folder ili Browse pronađite mesto gde želite to snimiti i samo pritiskom na Save pokrećete kreiranje videoklipa. On će se vratiti nazad na ovaj prikaz, ali molim vas da primetite ovde dole Creating Video, kurs poslovne komunikacije crtica uvod i trebamo sačekati da se sve to završi. U zavisnosti od složenosti vaše prezentacije, broja slajdova, to može malo i potrajati, ali u svakom slučaju vizuelno možete ispratiti koliko sve to traje. Dakle, evo u ovom našem slučaju, naših 7 slajdova se tu negde otprilike ispod 1 minut kreira. Evo za par trenutaka će biti i gotovo i nakon toga možemo emitovati naš videoklip. Kada je videoklip kreiran, možemo ga pregledati. Evo ja sam otvorio folder u kome se nalazi kurs poslovne komunikacije. Naravno kod vrste fajla možete vidjeti da imamo tu 3 slike, pa zatim ovaj MP4, po tome ćete ga prepoznati da je to taj videoklip i naravno moje 3 prezentacije. 2 puta brzo kliknem na naziv videoklipa i on kreće. Na kurs poslovne komunikacije. Ovo je specijalizovani kurs poslovnih veština. Na ovom kursu ćemo kroz 5 lekcija izučiti. Naučite da slušate, budete prijatni i pozitivni, uspostavite istinski kontakt, samo iskreni, ne obećavajte nemoguće, pokažite razumevanje. Ovo su naši ciljevi. Prvi korak, drugi korak, treći korak i zaključak prve lekcije. Odlično. Prvi klip je gotov. I sada ne preostaje ništa drugo. Pravite prezentacije, programirate im vremena, snimate svoj glas i pravite videoklipove. Podsjećam, kada ste u prethodnoj lekciji napravili kostur vašeg kursa, uz pomoć PowerPointa možete kompletirati vaš kurs time što trebate napraviti neograničen broj video klipova. Za sledeću lekciju ja ću pripremiti 10-ak video klipova, pa ćemo vidjeti u našoj narednoj 6. kako ih možemo staviti u LearnDash kurs.